super, ekstra, mega ekskluzive poštene gledalci donosimo iz Sijetla. Vidjeli ste sinoć ekskluzivni ulazak, otvaranje vrata Faceu u Microsoftu, najvažnijoj kompaniji na svijetu gdje se kreira sadašnjost i budućnost cijele planete. Dakle, sve nam je bilo dozvoljeno, sve smo mogli da snimimo, pa čak i ono što je bilo u početku zabranjeno, kasnije dopušteno. To isto nam se desilo u najvećoj kompaniji na svijetu, koja je u najvećoj zgradi na svijetu, u kompaniji Boeing. Dakle, prvi put u historiji Boeinga kamere jedne televizije ulaze unutra u pogone, tamo gdje se avioni sklapaju, tamo gdje je to ogromna hala prepuna tajni. Ulazimo u dvoranu Boeinga gdje se pravi godišnje oko 720 aviona, očekivali ste vjerovatno više. A glavni razlog zašto tamo dolazimo, zašto ulazimo i snimamo tu super ekskluzivnu priču jeste naš bosanski razlog i naš bosanski ponos. 60.000 vrhunskih svjetskih inženjera radi u Boeingu. 60.000 doktora nauka, vrhunskih inženjera, pažljivo biranih u čitavom svijetu i skoncentrisanih u Americi. 60.000. Znate li ko je najbolji od njih 60.000? Bosanac. To pravi Bosanac i zove se Vedad Mahmuljin. Ponosni smo na tog dečka koji je preživio nevjerojatnu golgotu, porodičnu tragediju antičkih razmjera, tako da kažem, u Kozarcu, ali je smogao snage, školovao se i postao to što jeste najbolji inženjer Boeinga. Međutim, nije samo inženjer. Ja sam to malo doživljavao sa nekom malom predrasudom, poznajući neke inženjere, a i neke tehničare. Dakle, nije to inženjerska usmjerenost, koncentracija samo na to kako sklopiti avion koji ima, nećete vjerovati, 6 miliona dijelova. Već je to priča o čovjeku i sa čovjekom, čućete to u razgovoru s njim, u šetnji, u hodu, s nogu, šetajući Boeingom priča sa čovjekom koji je, da skratim najavu, jednostavno vrhunski intelektualac. Ovo je Vedad Mahmuljin, najbolji inženjer Boeinga, a u Boeingu ima koliko inženjera? Pa ima oko 60.000. Znači na svaka, znači 140.000 zaposleni, ovdje smo. Ja. Imamo otprilike na 2 radnika, 1 inženjer. Ovo je auto na struju, a? Ja. Majka muju šišala na struju. Vedo ovu guju vozio na struju. Da vidimo Teslu. Ništa, Hajmo. sjedite ovdje. Inače, ja sam već od 2012. godine na struju se isključivo vozim i dosta naših Bosanaca isto tako. Imali smo jedno, nekad smo znali po 6-7 auta, svi na struju, i prednjačimo ispred Amerikanaca, jel? Bosanci su prvi ljudi koji su uzimali auto na struju. Kakva je razlika? Pa, ne može se skoro ni porediti. Ovo inače, mislim, 2,9 sekundi 0 do 60, jel? Voziš se skoro... Milja, to je 100 na sat, tako? Ja, da, do 100 km na sat. Da, voziš se skoro besplatno jer struja je skoro džabe naspram benzina. Naravno, ne zagađuje tu. Ulazimo u Boeing, nikad tamo. Ta fabrika... Ovo je super ekskluzivno što radimo sada. Da, inače, ova fabrika je najveća zgrada na kugli zemaljskoj, evo, po volumenu. Ova zgrada? Znači, da, kažu da može stati 6 Empire State Buildings, ono vodoravno da se poredaju. Recimo ovu tu zgradu što vidite ispred, to su napravili prije možda prošle godine su je otvorili. Tu će proizvoditi krila za sad najnoviji taj 777, znači 777X na kojem ja trenutno radim. Jel, to će biti sad najnoviji Boeingov avion, $425 miliona komad. Firma ima otprilike
skoro 100 milijardi dolara godišnju prodaju. Znači, 100 milijardi. nacionalni dohodak, na primjer, Bosne i Hercegovine je 16 milijardi. Znači, otprilike, čitav Balkan zajedno ima sličan ekonomski 5 puta. output kao recimo ova firma. Ovdje sam 2 puta kineskog predsjednika sreo, svi ovdje dolaze, ovdje se izmiruju vanjski trgovački dugovi između država, velikih država i tako. Na primjer, Kinezi prodaju dosta sitnica Amerikancima, ne znaju šta će od tolikih dolara, onda dođu ovdje, kupe 100 aviona i tako se izravnavaju knjige. U stvari, fabrika je u stvari koncept grad je. Da sam bio u Microsoftu isto tako, znači. Da. Cijeli grad je, ulice. Na ovoj lokaciji, ja mislim, konkretno radi oko 40.000 zaposlenih na ovoj lokaciji. Da. Šta je tamo ovaj avion? To je recimo taj moj avion na kojem sam ja svoju karijeru proveo, to je 787, najvjerojatnije Dash 9. Dash 9 znači imaju take 3 varijante, znači ima uža verzija, najkraća, duža i sad najduža. Taj Dash 10 je kao najveći model i tu je taj moj neki projekat bio na tom Dash 10 avionu, tom zadnjem, jel? To je moj Amir Arslanagić. Je to dobro ovdje? Da, super happy. Odlično. Kakav nam je Vedat? Ja sa njim ručam svaka 2 puta sedmično. Mi smo zajedno na ručku. Kad sam ja u Everettu, ili on mene zove ili ja njega. I onda smo... Ajde, ponosni naši ljudi na njega, to da je... Pa, ja u svakom slučaju jesam, a sad za ostale ne znam. Evo ga. Ne smije se. Nemoj. Tu postoji, a? Vidite, ti si smiješan. Okreni tamo, daj kameru. Evo vidiš, da meni bolje stoje. Vidiš. Znači, 1, 2, 3, 4, jedan za drugim. Znači, najveća zgrada... Pod jednim krovom na svijetu. Pod jednim krovom na svijetu. Najveća zgrada pod jednim krovom na svijetu. Šta ti tačno radiš? Šta je tvoj posao? Ja ne radim u ovoj zgradi, ovdje smo samo demonstrativno. Ja imam ured kraj mora, imamo pogled na more. Znači, mi radimo aerodinamika, znači taj dizajn novih Boeingovih aviona. Znači, to se zove flight science ili kao znanost leta. I šta su ovi avioni? Oni se montiraju ovdje ili se na njima eksperimentiše ovdje? Ovi se avioni ovdje montiraju, sklapaju se i ovaj avion je jedan od rijetkih koncepata gdje se većina aviona proizvodi negdje drugdje i ovdje se samo sklapa. Naprimjer, krila dolazi iz Japana sa specijalnim Boeingovim modificiranim avionom koji možete vidjeti vani, koji prevozi krila i dijelove aviona i onda ga ovdje sklope. Da, i ovakva ima još jedna linija je napravljena u Južnoj Karolini, u Charleston. Znači imaju, pošto je toliko avion popularan, da su morali otvoriti 2 linije da bi zadovoljili potrebe. Sve sam ja skontao, da on kako on poleti, pa gura ga to. Kako sleti? Pa sletanje je najlakše, pusti se sam, ne trebaju motori, ništa. Da prepadne ljude, pusti se sam. Ovako, ko je drilca. Pa ko je drilca? Manje više, jel? Ja. Normalno, postoji... Znači, sljedeći put, ako se vozite Boeingom i nešto zuji, nesigurni ste, samo kažete Bože dragi, hvala što ste nam dao Vedu. A mi smo ponosni na tebe. A to je 60.000 inženjera, vrhunskih, svjetskih, čitavog svijeta. Okupljeni u ovakvoj firmi, 100 milijardi godišnje. I naš čovjek najbolji bude. To je fenomenalno. Većina ljudi misli da je kao Boeing je neki stručnjak u proizvodnji letjelica. A u stvari, kaže Boeingova glavna stvar je znači integracije na visokoj skali. Što to znači? Znači da se to sve integrira zajedno. Znači ovi avioni imaju po 6 miliona dijelova koji lete u formaciji. 6 miliona dijelova? 300 km žice, na primjer, se nalazi u ovom avionu koje kakvi, znači, sistema i interesantno je da se, znači, ti toliki inženjeri dogovore
na civiliziran način, bez ikakve tuče i svađe, jel, kako će to sve da radi zajedno. Ovo je malo veći model. Ovo je veći još? I ovdje se, da, onaj model nije najveći, ali je prvi napravljen od plastike. Ovo je naš, ajde da kažem... Znači, ovo je od plastike? Ovaj nije, ovo je od aluminijuma napravljen. Znači, ovaj model izašao otprilike 95. i danas se proizvodi jedan od najprodavanijih Boeingovih aviona. A ovaj dole je tek počeo se proizvoditi prije 3-4 godine, to je taj novi model od Je taj karbonska vlakna? Ovaj od carbon fiber, ovaj aluminijum. Duh ove vaše serije iz Amerike, moram reći da smo mi firma koji pokušamo da održimo da se dijaspora što sporije asimilira u američko društvo. Znači, zahvaljujući ovim proizvodima možemo da putujemo svi svake godine u Bosnu i da se podsjećamo na domovinu i tako to. Čuli ovo, da se dijaspora što sporije? Da se što sporije asimilira. Dao sam mi super je to rečenica izjava. Dakle, sporo dijasporo, sporo. Boeing je praktično kupio od stare 747 avione, koje je Boeing nekad napravio, kupio i nazad od svojih... A što, zašto je ovakvog oblika? I ovo je napravio da bi mogao ići u Japan, iz Japana dovoziti krila za od Fuji Heavy Industries. Ovaj grafitni avion ima krila koja se pravi u Japanu. I mora biti ovakav da bi u njega... Mora da bi u njega moglo ući krilo. Ovo skoro spadne i baci. Reci mi, ti tačno radiš na stabilnosti aviona. Kada sam dolazio ovamo, iz Toronta pa preko Čikaga, treslo je pravo treslo. Možeš ti da napraviš da to ne trese? Nažalost, ne možete napraviti avion da ne trese, ali se može avion napraviti da bez ikakvih problema podnese tu trešnju, i da ne može doći do kakve štete. Znači, ako zamislite, ovaj avion će sljedeći 30 godina da se trese u zraku non stop. Znači, on je 4 sata na zemlji, 20 sati trese. I nakon 30 godina još uvijek je dobar ko nov. Svaki avion se uradi statik test, znači on se stavi u krila dok ne puknu, I ta krila se toliko savila da su udarili u krov maltene ove fabrike, Znači, kad vidite da su toliko krila savijena, onda se bojite, a ovo sitna ova trešnja... Dok vidiš krila, sve u redu. Dok vidiš krila. Kad ode u gore krila da ih ne vidiš, onda je problem. Krilo gore, ti dolje. Znači, samo ovaj avion tu učestvovalo je najmanje 10.000 inženjera na dizajnu ovog aviona, 10.000 ljudi, samo na ovom jednom modelu. Znači, apsolutno svaka sitnica je razrađena na stotine puta, svaki scenario. Osjećaš ti ove avione tvojim avionima? Pa definitivno, mislim, ja sam dobar dio, većinu svog života, odraslog života, proveo radeći na ovome i dječaci stanje definitivno, dječaci, ja imam sina Harisa koji je 2 godine star, ne pušta avion iz ruke, a nisam ga ja pokušavao da naučim takve stvari, jednostavno dječaci to vole. Znači ovdje postoji recept, američki recept i upravo recept za Bosnu i Hercegovinu, samo što naravno nije lako to sve primijetiti. Recept postoji, samo trebamo iskopirati. Sad sam puste volan, slobodno. A daj. I noge, sve. A daj, ajde. Slobodno puste noge sa gasa. Ja i? Sad ćemo sam skreći. Ma daj, samo uđi. Ništa se ne brinite, sam. Da, to sve novi model, znači ovo je sve isporuka. To sve novi avioni, da, sve novo. A oni tamo su tankeri, imaju 4 komada, stoje vojni tankeri, upravo iz nekog razloga, u stvari baš je bilo juče u novinama, kažu da
Parkiran iz da nekog razloga. sistem koji treba kao da napuni gorivo za ove F-22 fajtere, kao nije dovoljno precizan. I desi se da može ogrebati farbu na tom avionu i kaže dok mu grebe farbu izgubi kao onaj stealth capability, znači nevidljivo za radar.